그 중심이 하나님 앞에 올바르고 합당해야 하나님께서 쓰시는 겁니다. Энэ зүрх сэтгэлийнх нь голчин төв нь Бурханы өмнө илүү зөв зохистой байж ижил Бурхан тэр хүнийг хэрэгэлдэг. 당연히 열심히 준비하고 외우고 그렇게 해야 되겠죠. Дэж ойлгомжтой бид өхөн хичээнгүлэн бэлдэх ёстой, зээжлэх ёстой, тийм ээ, сурах ёстой. 시험도 잘 봐야 되겠죠. Шалгалтаа ч гэсэн сайн өхөл хэрэгтэй. 근데 그보다 더 100배는 더 중요한 게 있습니다. Гэтэл энэ бүхнээс 100 дахин илүү чухал зүйл байна. 100배보다 한 1억 배는 더 중요한 게 있는 겁니다. 100 дахин ч үе. 100 сая дахин их чухал зүйл байна. 정말 하나님과 가까워지는 그런 계기가 되면 좋겠습니다. За энэ үйл явдал, энэ цаг хугацаа Бурхантай илүү ойрцсон тийм боломж болоосай гэж байна. 적어도 5일 동안은 말씀과 기도와 그리고 묵상으로 5일 동안은 계속 그 안에 있는 거잖아요. Гэхдээ ядаж л энэ нэг 5 хоног бүгдээрээ залбирал, үг сонсох, тунгаан бодох гэл энэ дотор ингээд хамт байж байгаа биз дээ. 그런데 시험 잘 보려고 하다가 돌아갈 때는 올 때랑 똑같은 마음으로 돌아간다면은 참 그건 큰 손실인 겁니다. Гэтэл шалгалтаа өгнө гэж санаа зовсоорон байгаад тэгээ буцах болсон чинь яг эрхийнхээ өмнөхтэй адилхан байдалтай буцаж байгаа бол энэ хүн маш том хохирол аваад буцлаа гэсэн. 저는 여러분들이 이렇게 했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр миний хувьд бол та бүхнийг ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. 사무엘학교 올 때 적어도 돌아갈 때는 이전의 신앙보다 훨씬 좋은 마음과 좋은 신앙으로 바뀌어서 돌아갔으면 좋겠습니다. Та бүхэн энэ Самуэль сургуульд оролцохоор ирж байснаасаа тийм ээ буцах үе болох юм бол энэ өмнөх байснаасаа ядаж л тийм ээ илүү зөв сэтгэлдээ илүү дээр итгэлийн байдалтай болоод тэгээд буцаасаа гэж хүсэж байна.